Guys, welcome back ya baru saya kane kalengan boy 55 YouTube channel kajongi. Guys, ingin start no ya kane kalan wolf hadin bala update mentang 4 jo ya kai shoot tang cisian ru namar kata guys ingin saya pet ya kalan wolf 8 kelakum no menta. Guys, hadu lai round mo ngan island ya uning enemy ubaya kendu ubat nga. Hadin kata ingin saya pet. Guys, tuan jaka gun seru mentam dan kam show ban tit mah ban purchase show one he directly dalade. Pet guys jaka ping jonga 999 nakane kadaw guys ngampat jo yolad ban upload yaki video shefi man laka porte guys. Ngan lekom no habakane do work fi guys kalangkum ne mana kapor. Guys, hadur lai round fi dada bhai ngan alat ya fi nang tang yang saya page fi dada bhai dada meran ne kumno ne guys aran ulaya mentasa tang shirang nang tangin saya kerwit. Ngala kendek kam sim junga tuk guys namar bangala shifting bangan syarem namar ba une udah YouTuber TV guys. Dada bhai fi guys udah YouTuber fi udah balik kailang baru batch 99 baru ajuk bhai. Wala kata guys ingin saya pet namar ka madan jong kijing yale te guys. Ingin tip bangin rem job. Guys, lie wrong. Let us start. Ingin persiang no. Guys, ngaku aban kerpat ya fitang kawai mo guys. Let's say filatip dia kata kajing kerpat kajongi namar ba ngiki YouTuber te ngihaban kerpat ya kata. Let's say filas lupa ya kata te guys directly ngan Allah TV sengaja share like bar subscribe ya ke channel kajonga lada vidang dai iwa temai te kumta guys bat nga ai ko blay ya kito ki subscriber kajonga guys one tap guys te guys kumbang ang menes ngobha like share bar subscribe lada vidang dai ibat mai ban nga ai khoblai ro ya kito ki subscriber berim ke jonga ba fila subscribe ya ka channel te kumta guys ngam don ai ki kentin ki bansa ai khoblai shi hajar ngo ya fi tang ba guys ngal kan no ngadap da ka jing comment ba fila subscribe but guys sa kaway nga kuwaban kerpat syufi te guys sengaja ba subscribe bro ya kaway ka channel jong isis mo jong isis idora te guys sengaja ban ya subscribe lem ya iro ya way bro lesen ula poy hadu khandai 1000 ke subscriber te ula jan poy mentah hadu 10,000 te sengaja ban kersian lem ya uru channel keteng jong channel jong ut kadai ka Ylo gamer y ta lo gamer te guys sengaja ban kersian lem para kasih ngimdai guys ban ya benut mah ngimdai ban ya benut ngimdai ban ya kersian lem ladangim kersian te guys kijaj ben riu kasih jong ikin poisyan no te kumta guys ngidai ban kersian para kasih namar bang mangilelai te ki kasih te ki dang dai ki rit paj mo dang dai ki rit paj ladangim da kersian lem te
Kumno keng and kill Shaprang. Guys, hadin bala update mentakan kaide AWM te kamsyong timing shoot te hakti jonga. Mansyu tengah best bah use sniper ban menta te hadin bala update te slow palat ke pick up baik. Oke guys, ingin saya baik ngalayo lay round ngadang lah ne em guys ban comeback. Haba mene uyok Sauron mo Sauron ngapadang jiro te mentang ngalayo biang lay round satang around ngadai ban penjab ladang ngarem te hakashi round te ngalakut. Ani guys satang sikuli ngalayap ngamdan mi dikit syo satang way. Te guys Dium nyukong rew quit guys sau ngala comeback. Akan naik ke last round guys, ngalas ngau tuk kamen sim last round ladang abak latang cik sairo ngala quit. Guys kumta ngahaban lekai bah ngamjo ya lekai syo mentala jan dap shibnai tam thare guys teka namar kata kaktiru kala bah ladai kumtu bot ban ngam tip syo ya ka sensitivity ka jonga menta claim jo syo ka headshot ro ngam la syo ban adjust ya ka sensitivity. Te guys sau day headshot guys buya. Guys tinggal kalakut tingin saya sampai ke next video kembali video baru kita baik tekom ta guys lada villa one ban baik ya kan ke channel sing bahal bat subscribe bro bat like bat share saki friends jong fi tekom ta ngakapan kan mau biang ya fi please subscribe ya ka channel jong isis kasih dorama tekom ta guys bye bye guys. Oke guys, ingin saya syampat ke next video. Guys, sing like, subscribe. Bye bye guys.